Ia mafnua te tonu o loo maua le soifua lau lelei ia i le nā fo'i vaenga o le lalolagi ia o loo nopia iai mau mauai ia i le tatonuga ia o le na ua aso to'ana'i le feto'a matou taunu mai i le taualuga o lenei vaiaso i le feagai o i la fe'au magaluega masani o le vaiaso tu'ua a'oga i nei iā matou e manatu o lenā e lava ua ona e o lo'o fa'apena ona aia pea a'oga i le toutulagi ia o matou toe a lau faigaluega lea e pei ave'i le upule o le weekend ia ma le vaiaso malōlō mai fe'au magaluega ia ai le tatonuga fio maia le tapokala me faifai pea i aso to'atasi taitasi o le vaiaso ia avatu e te umana o fa'apa'i i le atunu'u ia e lei pea lou agai mai ia e fa'atalofa mai ia sa mo fa'afogafoga ma le fa'aloalo. Ia malo soifua maua ma le lagi mamā tulaʻepa malo fo'i le tauata'i ia o lenei tulā ia o te fa'apipi'i atu fo'i le fa'atalofa ma le fa'atulima le afioga le tatou host ia tulaʻepa i le mamalu o tatou pa'aga masani i ta'ita'i so o se ekalesia mo latou faletua fa'apea tinā ma tamā matutua i totonu maota malawa totonu maota ma ai o tagata matutua ma o tagata gasi ia fa'apea le loaloa le to'atele o tatou pa'aga lagolago ia alo maia o le a tatou fa'asoa tatou fa'ailo tatou talatalanoa ia ma'amatu ni fautuaga i mea fo'i o lo'o tula'i ma tutupu mai i si o tatou atunu'i Samoa ia fa'apea fo'i matou nei New Zealand ia alo maia tulaʻepa mālo soifua Malo patai pape o le ua e fa'apai mai i o e tate piama i le tafa'atalofa i le atunu'u ia le talitonuga ia tate ese i aso mai tulā a o le lavasiga lava o le soifua ma le ola ia o le mea na e laugotasi ai tatou fa'afetaina i le atua oa ma le tau iā outou tulaʻepa o lenei vaiaso atua vi'ia le alofa o le atua ua sui lenei taeao ua lagi lelei mai ua susulu le matau le la ae pau lea o le malosi o le matagi ma le savili for the Monday to Ananafi ma losi o le matagi ma le timuga ia a lenei taeao ua susulu le matau le la ae tulaga la lea le malosi o le savili ia manai ia pi fa'apena lava e fesuisui ai lava le tau o taimi o i tulā ia o tumau le aga lelei o le atua vavai atu fo'i sulu o le tino ia maua lou malosi fa'afouina o le mesili lea ona tāua ia fa'apena fo'i lenei tulagi ia a la'atagaia tamatau o le asogafua le ua fa'anogonogo atu le ua tu'u iai ia le lauina o le fa'amasinoga falealili muamua sa tafa'apea o ananafi leai tulaʻepa ni te ua sesē o leo te va'ai atu fa'apea le ua tu'u i le aso 15 aso 15 o le asaugai niuso o le asogafua le ua tu'uatu'i a le afaina le aso 15 o failasi mamā o nei ona lē fa'apea e toe to'afito fo'i nisi molimau to'afito nisi molimau na vala'auina ananafi ae latou te le'i o atu i le fo'i le mautafono o i le falefamasino le la fa'apea ua fa'atonuina ai la le fa'amasinoga ia le lo ia sili ina ia fai se ave se lapata'iga ia i latou ia to'afito ua fai asi fa'aumi o nei masinoga o le fa'aumi o le tulaga pe na tatou fa'afoga uma ai i le taualumaga o le fontaga le palemene le fo'i na amai ai le tulafono la ia o faiga palota le na saunoa manino ai lava le minista o fa'amasinoga o tulafono fa'avalevalea tulou o le gana tusa'o ona tulaga la lea pena mele le tula'i mai o le afioga le minista o lona i tumālo o ana alofi muamua o le sa'oga o le tangata lena tagi e nofo i iusu e nofo i iusu ia na e palota la ia faleata
Whaafewhia nei tu inga tu la fono. Whaafena ia atu ia i whaleatanga i o ia a analofi. Whaapea fo ilan whaale tonu le tula i mai ai le iai le a fianga o whale ali li tasi a. Yeah. O e sau nuanga o ta tau na whai se fufuanga i tu la fono nei. Whaftai ai le minsta o whamasinonga i luna la ngā o le mele. Io e. O le, ia, pe foi le foi tau langa mea, o le whaipule le amato, nam lau, e no foi sa vai, happy o ia le lena. Tu le isu, tu fuolona isu oi mea whale ali li tasi. Nari. Ia, le la ua tatu wharongo, o le whamasinonga le nei mo whanua i lo uloa. Sa ta tauna mau ele amatanga o le tausanga lon whaiunga. Ua umi ona toso. Ai e whawhetai foi tula epa. Ia au ia, o te whawhetai foi le umi na toso. O na mamanu whapenei, whawhetai le mataala o le fionga ia te lupe. O na ua ia mawhaina langa ia te tau whaantu la fono. Ia o langa tūlanga la ia lea mai le umi. Se mamanua whele whai unga i lunga o le whasilau pepa. Whasilau pepa e le ilopo aina tusia. A o lea sa whaasaini se sema. Lala meno iai. Toso to e adia esu inga. Whai mai o le affidavit whaatau toina. A le mulmulia ea. Mawale ngani. Sa whaile ale pepelo na whaalafi la ua ele fast. Pefo na amai ta pokalame mua. Wa tau tele le ngō le fast. E le whapena tau mai se ngō se tangata stotasi. Fast, it's an overall, globally. Yeah, it's a big organization. Se la montuku wafe o lato members. E wai umatula se la montuku wafe nei. Lea la watu amai eila le talia le ngali i le whapea mai. O ile ai o la wana o atu e whetau i malesi vaenga sa i le whaamasinonga whapea mai ua uma whaamasinonga. Ia, mo pepelo le ai ngā. Le wa manino ai i. Ia, o le lawa tua inga, le nei lausi se lau 5 tāla. Lausi 150 tāla. A wa mai wale to finga o le fionga ia te lupe, o le minsta o ngalwenga te tele, o le sui pa le mia a le tato whainga malo. Le nei lausi se lau 5. Ai ele o se tupe fo ina tu sa o atu e ao te lupe ia i la tau nei whaile tua inga. Le e senga la lea le compare ana tulanga le case ia vai maunga tolu. Le matino na sua tu lava le o lo molia tu ulima le tupe ia i la tau nei. O lona e senga la le na. Ale, le ngatala i lea mawhanua. Le te ia o tis apia tua male se la wafe. Io e. Le ua tele intano, le lo po fea po ua tala no ina se la wafe. Ia po le a wha solo via tua ia whapea. Ia uia tu le epa, tu lo lava. So umanatu to atasi na o au. Ua te le a whaina o le fionga le sui pa le mia ia te lupe i le tūlanga le nei. Mafua ai se a. Mafua mai le whai pule o le tau i tu malo. Ia ula ia. Le ale i unga o iai, wata tau fo ina whai se whai unga i le tau whai pule. E moni, e le chichi me olo a fien mat whai pule. E onga, le whaita tu whalu longa i le fono le na umatu nei. Le whaina tau whawhatu maisia la tala whatupu ma tamaita i Ma sui o whanarupo, io e. Ia, o nā me uma, ia, Malaysia me a fia tele leli. O le malanga le i whafo alu, tala no, o sui o le malo. Lau, ale iese whasotai. Ele ina malationga le li pale mia. La le me o ma vele a. E tele e onga e a fia i matu sui whai pule. Ai, o le mea leo soi whale alili. Ma le meala lea o le filosofi o le vanga ia whaile lato le lako intervene ai ia le HRPP. Ma ina tō. La epa. Mea tonu ale tau o le polo kiki elea.
It's the simplest way of seeing it. Mo le polo kiki ele lea. A whai wa whasao ina na mula ulu i le la vama ma le sunga le pali i. Ta eu mas pao. A whai wa whasao ina inga i le alo to tuli a ta eu. Ma lo le lei. Lei se me tu oi fuolonga ia isu oi i whawhita uli o whale alilima le tauwanga whale alilima ma tuiloma ia te lupe ma tuiloma. That's between the two of them. Lei se mea ia ina i fua ia. Ia, se o tatu tāria, lela sa ola a whaila la sfulu lima o iulai na ua tu ia, whasi umi tele so. Whasi umi tele ia, e lima la male aia whamasinonga. Se tatu whataria, ia le ba aia whamasinonga, ia pole a fo is. Oi foi whamasinonga, Darryl Clark, O Darryl ma le whamasinsili. Oio, na ia whamasinili, Ia, sole. Ia, si o tatu tāria lupe o mau, tatu... Ia wa te langa le mwhaina mai le asong fua se tali. Langa o le whato a whaile polo inga ana nafi. Ina ia, ave ia tusi samania ia ila tau ia to fitu ia. So therefore, to a serve sometimes this week, le vai aso fo, pia maua le ola malmalosi ia, au le silova ia so atu itua ia, whai e lola ia le ilo ilonga. Manei, tamai, se ka koe kala la kikia whai maka koe fo i tua le leia kaku koe o i mea ua ioi. Manei si tamai tai malona toe postinga meo le mea leo le ariko. O le meo le harmony agreement. Ma le teacher settlement. Le e ua le no senda tu. Ioi. Leila tato e o i nei isiusia. Ina ia manino pea ma wha maalam la maina ma fau o tato o tunu. Ia, pe o le tūlanga le nā Iu ese leo ngaonga. Ese leo ngaonga nei tūlanga. A eno fwela matitilo tula epa. A whaila o le o e whaile harmony agreements le nei. Ea e fōlinga mai e leo maua le whawhatu ia toa le whās. Po o atu stusinga o a ia inga a o a fōini ia fōini. Ni tima inga pontua lalo o tu wai tonu i. Leo wa whaila wana o la ua. Ia vai, ele i pine na umana whaile harmony agreements, ele i halfway through, ai vale fonga waa. O a mata lona i loa mea whawhau, whaasanga anga i le tai fono, o le vai anga whau whai. Ina ne i ona e te alini nei mtau fo i o nei ua ta pena e. But a kaku koe nofo matatu ba. Tele lo ia oe pole alau fua i le fono i vai aso i e lua na umatu nei. Pe iai se swinga i lau wa ai. Mai i le tai o le tuangai ia malana to toru masani fo i le tele ina tu te mai i le malo ma. Lasa wa ai leo te lenga. O le lua vai aso. Tele fale tonu. O whatautai o le fontanga a le pale mene, e le fionga i fong fetalai, i whapele pale mia mal kapenet, ese le mana i a whanga solonga. Ai o taimi loa na ua whaile folfolanga i le tūlanga lea mantua, na whaile polo i ngā le fong fetalai le fiafi. O le aso a tae au, o le a whataunu inai, a tātou drug test. Everybody else had the time. They all had the chances. E si o lato a au fesilingia. Fesilingia uma. Alang mena iai. Le ai masesi o lato na si le au fesilingia. Ai pe e whaate ia ina ua wha waule. Le fono usua sa mo le aso so ai. Ono le tau tutulinga o le mata upule o le whaapasi e ino talo tupe. Atu la ile. Atu la ifia me whapea se ele fong fetalai so na wanoa. Ma wha ailoa. O le fesili la le fesili ai nei. Ile pela le tatou fo i mairola ile harmony agreements la lea. O le ta wha ailoa i. Peisa wha mamawhai i le ngangana a le fo isa se e le tofinga o le palemia. No one is above the law.
No Yeah. one is above the law. Tutusa launga tasia uma Samoa. No o fo ile taimi o val fonga ama le fionga le li parmielo ia nei. Le ale tala na fai. Alu e tali o molianga no this. A olewa o me le taimi le nei. Ua whaatau te e ana i le fuafuanga a le fonga fetalai. I le tūlanga lea o le la whaia ia drug test. Ai sea. O le anbe wale na whaatau te. E se onga, le se onga. A whainga mandatory le whainga o tui uma o Samoa i le taimi o le COVID. Whapea fo i le ngasa mi se le yalom whanau. Why is it not mandatory now ona e onga? E onga whawhita uli le ui te tono o Samoa. Le ngate te tono o Samoa. A whala tau yalo i o le atunu. Le na recruit e o e whao o le tangata waleina o lesi uso a Samoa i te tono Vietnam. A o le la fia mai. O ala ni whataita inga le lei e a mai ele e fia me i lona i tu malo. Peno whai atu. She is one of the leaders of the women's group. Le ta ina ia. O ala ni whataita inga le lei na te mai te tonu i le women's group le nei. Amana tua. O le women's group nei, it's globally lalangi. Le whakaiei nisi sa o New York, sa o nisi the African continent, I whanotanga. O lala to inga whataita inga le lato te avea iai. O le ese senga la na o whontanga le no titilo iai. Ua matua I manino. Ma io le va aia tangata I fōlinga mai ta ita o le tinai afia me. Why? Lale mewa e itai. And yet, sai luma o fofonga, lunga o a ao, tusi wha maonia I le wha le tonu o le tūlanga o drugs I te tonu o Samoa. So le fesili, have you done anything e la vea I Samoa? O le ala to inga taita inga leadership le ale he sa whai nā taimi. O le tūlanga nā tūlepa, to me as a mother, a grandmother, auntie, sister, o te pui pui I whanau lalo maua. You know, it's the future generation, not only my family, but o sio tātou atunu I Samoa. Tate le whiwa aia nei tūlanga, Ala la vai nei. Ui, e pele popole la ia le fionga le sa whapito. Yeah. Ai te mantua fo I mawhanua. E il whataranoanga a lo matua nei whafo mai na wa umar whono. Na interview I whafo mai taranoa tōru e lato o ia le atinuu mai foi. Ma le ale pule. O le tala la le lo matua na ofisili fo na fi ma po kala men na fi. O le fai unga le al parmia mar kapeneta. Ua so sopo I tamali anga o tangata o le atunu ai meselama I la tau o lo no foi tonu o o lo ta o ta I o le atunu. Mai o le mea la le tuatu ai I ranga umata por kala momo ele fai alela na fai ata la lo matua. A o ele fai na tele fatino ina la vale test. Yeah. Yo. Na tele fatino ina la vale test. Ua iei taimi na sauelo matua fai ma to represent Samoa I fono te tele la lang. Yes. A tatou wa aila iai e saua ma le mea lea o le iei longa system le mea o loo taula iai le lalolangi to get rid of. Oloa, mea kau drugs, mea tau alea na mautinola na sau ma le loo matua I ale mene. Ta mai I le mele pe o le tauloto le alo matua, o le rule of law. O le ola I le tulafono. Pe tulafono, pe le aise tulafono. Le aso sirafia. O tūlanga le iei tula epa. Tulafono mo tangata uma. Launga tasia uma tulafono. E le aise upu wha pe tulafono pe le tulafono.
It's a democracy country, Samoa. O a uma mea whale tonu. Or you commit a crime, you serve the time. Or simple as that. E leila se me whapea. O ia langa, o haulea, I'm above here. O nā ta mai ai. Falling mai e vai mawalalo. This is how I see it. Vai mawalalo le tunu, thinking, o ol fai pule, o ol sa whapito. So therefore, I'm above here, everybody else. Pela na sau noanga, o le tulanga lea, o le polo inga le na mai fong fitalai, ua ye le fai unga tangata umala o whenga luenga malo. A lena sau no whape sa whapito. Ia o le au whenga luenga na le malo, a o au. E le I filfilia le au whenga luenga le malo, le no foa leo te sau whai ai. E moni, e le filfilia le au whenga luenga le malo. But you are now under the government I le te inga I te tono al mautafono, nor only le fonga fetalai, whapea le palemia. Ai o ala ia ngā luenga e whai le gamanai uma whai pule. O leo mai o tau la whai le tau whao tu la fono ina ia puipuia ma la vea I Samoa. Le ala ngā luenga la vea I le o whai lo atu. O le ngā luenga la vea I whai lo le fionga le whongwhetalai. Le lango ina fo I palemia marka peneta. Ale whapea mai e le aina na te le. O la ula lu I lea. A whaafafonga mai le tu malo tu lo wa lo to fanga. O le lu ila lea. A whai o ieni wha nau lo to fanga o ieni a fianga I whala au whasaina. A whai le to wha le tu malo. O whe sulu I lo to fanga mo se la veai. O whe sulu I ai. Lea, a le solo mua le tau whai pule e nate te ena ngā luenga la veai le whai il whai ngā malo. Tu salai tau le upole le leader e ka kau lead by example. Lead by examples. Exactly. Pero whai atu. A whafonga me le tu malo tu lo o le avatu o se whate ta inga ona o tu langa le lo tu lai mai. A whai e ieni alo lo to whanga o ieni a fianga. O whea la le mea mua sulu whai ai. E ta tau na o sulu whai le lato tofi. Whawhewhea la na o sulu I lo to whanga e sulu whai le lato tofi. A le solo mua le tofi. I lona te ena. What advice can she give? I le tu malo. Pe a whai e le o ma whai ena ia. O na ona whai le tu langa lea pui la ia. A o tatou I loa le tu la epa. I atu nuu nei. E ke refuse le whai lau test. Guarantee you are a positive carrier. Pero mena o batua le rule of law. Leanga o pei o lana lea o lana lea tau loto I aso uma. O ia o le ta e ola I le tulafono. O le tangata la e ola le tulafono mawhanua. Leanga o leo na whaangaina le upu e le o iai se tulafono. Mena ni whai tala. Pe tulafono, pe le tulafono. O mea ia kau drugs. It's under the law. Legally in Samoa, e sa le whala o whasaina. Pe ua whaila I se tulafono, pe le whaia I se tulafono, o ia o le tangata e ola I le tulafono. Moni saunoanga tu la epa. E tanga I foi te turi mata I la vale le saunoanga. A whaila o le ale sia la sanga o le nofoa leo te nofoai. A whai o le simple la vale whai unga. A whai o ai le sui whai pule e test positive. Lea tu la pono. Ave leo. O le mata whai oi na leo. A whai whala test positive nga ia. Wa te tauna mo lia fo ia tu la fono a leo. Le malo leo. Like every other citizens of Samoa. Not only that, she's a lawmaker. O le tangata e whia tu la fono. Pe ua whaila se tu la fono, particularly le mele. E te tauna respect mea e le te tauna ta lie se tu la fono. Pe a whai o ia o tangata e ola I le tu la fono. I le rule of law.
Moni le leitula epa. Moni le lau saunoanga e titilo fo intanga iai. O loo mai moa mai sa moa atoa. Ma le lalolangi atoa. Le latou te mai moa iai le i te tono le fono al palemini. O ani whataita inga le latou te whaia mo le tele o tupulanga lalo vaoa Samoa. O ani whataita inga. Is she giving an example of whoever of you, you're a drug dealer or whatever, you have every right to refuse her? So that's the example that she's giving out to the people. Yeah. And how nice is that? Mai moa atu nu'unei, ma titilo atu. O le sa avea mauruai pale mia tamaitai o Samoa. And this is not a good example that she's giving out for Samoa. Yeah. Tātou tarusia ia tapenanga le malo. Wa lena fono ar ka peneta right away. Ia whaia losi tū la fono whanganga i le mele. A pio le mena le ina tam tu ni mata i tapo kalame pe tu la fono pe le tu la fono. Rule of law. Ia le fo. Le me if ia te mai le. Anyway. Yeah. Ai tele se mai lai le vaenga le tu la epa. Le se o matua la le mata upu lea. Yes. Mata upu. Lea sa te le lope na e mawaina. Yeah. While we're still at drug testing, oka se matanga. Oka se matanga. Oka se tu mawalaloina. A o oe foi o le tangata matua, wa whaingoa oe o le toe iu taia i te tono le mauta fono. Le sunga tai le tuangai atu la epasa i lele madi le ngaoi. Le sa whai maila na whaatata noanga live ma le autu stala ana po. Oh, recently. Ana po. This is last night. Tele mawala, tele i. Mai e whapea, leo te whapea atu ai. Ai se a. Watau mai, munga mai i tua. A sa maua o tau avanoa. Tau te whesili ngia ai. Ma tau luina ai. Le polo inga po se whatanunga ngā mai le whonga whetalai. Whapea le whiunga le li pale mia. O le ale SSNga le o le awhaia, o le drug test versus the COVID test I 2 years awhai. There's no difference. It's mandatory. O na lea. O le pui ngō tangata anu Samoa ne I te I ua whano soifua I le COVID. Pei fo I la le tūlanga le iai nei le drug testing nei. La mea I Samoa. Le ua whaasau no manino le whiunga le li pale mia. Na o le sia singai o le wo tene le whale mai I le whale vale. E panga ma tina le vaainga ia I la tau e le fianga o mawhauwhau. Ale wa saule nei to e ino tu la epa whai mai. Sa o le leifia me e nā te whaatawe. Why come out? Why come out whai tau whatatanoanga I whafo? And you had all the chances I te tono o mauta whono. Tau te siringi ai. E a mai manino le tali le whonga whetalai. A mai manino le tali le whionga le li palemia. A lewa e sautula e papei e te tu umawalaloina le tali le whionga le li palemia. E te wha sau sili ma wha mawalunga. Ma wha pea mai e rubbish pe pelo o le fia pule o le whionga al palemia. Why? You haven't got the nerve e te tangaila e lui le whionga le li palemia. Ma le ka peneta pa pele whongwhetalai I te tono le mauta whono. O I te tono ina e a mai sa o ele mea moni a o whaafafonga sa mo malaulangi atoa. Ua, tere I mawanga la I ele mena. Yes, right. Me fauran mena po. Aua whaima maustau nei tangata. Absolutely. Ma whaila na whawhalanga whapea. E le ai se fe aua le whionga le li pale mia. E whaasai na ina ia. Po o lana vaenga na whaini a lato lai. Io e le se fe aua le whionga le li pale mia. Ai o le tūlanga le iai. Mo tangata whau pepelo. Tau whaleanga. O le saulai tu e whai ai. You've had all the chances in the world. E te luina ai. I te tono mo te whono. Whaafafonga Samoa, sau no manino le whongwhetalai, sau no manino ia le whionga le li palemia. A o le afo I sau tala pe pelo le awhai.
Wa le maua mai lana whatatanoanga lia. I le tūlanga na fisingia, ele au tūstala i me tau le tala tupe ma le tūlanga. Ai whape mai, na whai ila ofisiri pepelo te le. So how accurate are you? Who are you? You know, le fisiri na le tūlai mai nei. E whai mai sa ofia me le tūla fono. Pe le iai se tūla fono. E le se mele e tau saunia e se tūla fono wha pitoa mo whai pule. Langa under the constitution na Samoa. E leo whape mai e ese tūla fono mo le lautele o Samoa. Ese tūla fono mo whai pule. E tasi tūla fono e launga tasia o mai tangata anu o Samoa. So therefore, a whai e koke test positive. Mo li o tau whamasinonga i tūla fono a leo. A whai alina, whawhetai, wa e tau whae le fionga le li palemia. Whai se tūla fono, whaama mafa, o ai o la tau wa maua, o loe whakpuipui, ave ese, strip ese mo la tau tofi mai la tau tū malo, toi whai a la tau whai ngā pālota. O le mea fo le tate tau whasiri, le ala mea ne whapea, lau fionga le whawhitalai, silonga lima. Io, ele winga tonu ale o tala. Langoina i le fionga i tamaita i le fionga sa whapito. E le tau o nāma. Ana file mua e tonu. Le aise, a lena sau whamu pāleo. O me sili lai e. La o mai tu e tau whai. You know, amu. E tau meina, tu lola, va tau te pala ai. Tau te le mawhai nang tau siringi a sao, le fionga al fong whetalai, wha apea le fionga le li palimia, wha fonga al tala len wha mai tula epa. Wha fonga sa mo al forsanga le tula epa, whai mai. A whai ele aini whai pule test positive. Ia lona winga. O le ale toi maua lo ala se aisei to tono sa mo. O le ale winga o le wha upunga. Se toi whautasia, whimia? Whai mai a whai ele aini whai pule test positive. E pepelo nei pau, lona winga, o le ale to e maua loa lani aisei to tono Samoa. What on earth is he trying to send a message out to the people? Sala lewa, a wha longo mai o lo la to whai e soli ngā tula fono. O le wha pe o ia lem whai. But, what it gets me, o le mawhai na o i to tono le mauta fono, e whai ai tala nei. A fo le maninoa, o le mauta fono o le latu mai a fusule, fi nauai. A le la e fia ele aini leo fa pusi to tono o le mauta fono. Ai mai fa po ipe o leo ai, ngo pe o leonga fe ai. O leona fe ai, yeah, you know, they're very gutless. Ai o tono me te tauna fina winai mata puonga fa pe. Ina leo fa pusi, au fa na o te mata wina i fono na mo nei. A o na si mai lima ma watu o leo e pe leo fa pusi o la tanga o tau talanga. Ele tu sai se vai la ele le vai su mo al fono. Ai fai mella fa no mai foi. Ma le lilo kanata. Le sui o falla time sam tau. No loana tau alo le li ana I fasili. Ai si fa si vai ngola na tala na fa pe ile tala le I fai pule. Fai pule o fast. Ele levanta tu mai o tofu ma fale tele. Ma fa pelan tala tu sa lena mai fai pule o fast e mai su e mea I tu tonu le malo. Yo, le fai pule le fasili le. Kanata. Na fatano kanata ala fai fono ele ialu pe mai le ialu le session mun le fono la no ma watu fas le le anga I le session mun le fono pe mo te mi la fiafi le o saula nga tari atu lau yo na ia wa sili ai la I le fai pule le alu e tali I le tangata most wanted mai Australia. Ai tu le fono usu ale whainga malo. Ia, o vai inga na o tangata ni o leo ia. E pole a mawhanu, pole a lava latu tam whai wha malama sa mo ilo latu whale tonu rai ai. O le majority o sa mo o malama ilo latu wola.
Ia pe ora tulanga ne wa ia personally wa matua matila tila lava le loto leanga both fia me tula epa i le palemia o tau o fai pule o le maota o tau te faia tonu mfa tonu atu le palemia asa ese e mai fo i le tofi tu lau atu na ia te sila firma fanua a te rewind i tua ia le recording a tātou malapa e o ai tangata e o foi isui lang no ina le afo ia le HRPP a te ave i tua ma te whaalongo longo i whono tanga ma mentu tupu mari tua nai te lo oe lesi me whaingatai a tuila epa ele ai ma se mea na te maua whapea na te le masanina whapea o te whai atu rona le sana me na te maua ia le lauge le malitoa Nyoe, tasi na me whaingata, ona ele o yeini me fulele na te whapea, pei o le whapea so o ia wen manatu, o ke whai aku roa. Ke mao ke whai aku. Mana tua le attitude ngā ko inga whai, ana i whai pule o le HRPP. Pei no fo malama, lono winga, e yei mea renga ke loa, au ila, langa o lenga ke loa le leile la maftanga ma la audi mai le amatanga. Nga o la audi lai loa mea la ngaia. Ai le ise me e ngā ke mawela audi i le sina mea lena inga ngā whapea. Both of them. Le to ina malom tua. e fa fonga e whatatanoanga le tula epa Ea, episode. walau mai ia atu wa ai e a kautala mai ia i le palemia o mata emo kaka pepelo kaka you know wa a mai la vai ia mea o sa ia o na whaia mai la vai ia mea sa o na whaia o le lai whatu e lau tala o sa se eti umala ua ma fia mele tofinga o le palemia sa pea foi ona avele tua lalo i fai pule me tau na fai. Sa fai lava. Ale nei mea lewa tula i mai. Ole la vea i mo le atunuu. La vea i mo, le lai loa i le whaangutungutu lua, tu loa upu tu sao. Whaangutungutu lua i o tula epa. La me te tau muli ai la ia fia me afterwards. A fai e te loa e pepelo la au le ai se fe au a le fionga le li pale mie whaaton winai o tau e whai tau test. La mene adwai whai lau test. Ai e te whai lau test e test au tau mui ia le fionga le li pale mie ma le fong fitalai. Wania e i le lua loto e le lea. E te aru lava, tala sa o le tu la epa. E o lava tu la epa sai lele i le ono futu i lalo. E te alu lava ma lo loto e le mama. Lo loto e le lea anga i le fionga le li palemia. O whawhia le pepelo le fionga le li palemia. E sei fai lo pepelo pito i sili na e pepelo tau whaleanga. Mena le ina te le lau tala noa ia po kalami le meo le natura o mea. Le natura lea, le mawai me lea. Se i vanga nā le tangata ua whanau fo wina le soifua. O le natura leo, e moni lau tala. E alu le tu ngā mau ma le loto ita mariti ngā i le whai i aifo, i ala unu. E o whea me. Tu sa le mea le temine, o le ua campaign le toina ma toina i a po toina ma lo matua. E o ifua i le panapala. Ma mea ia. Ioe. Le mele la aftatu wa aine i aima whanua. E ola whaafolinga. E whaafolinga e tau mawhai ia pipi i atu tangata i ala upu malatala. Mea tala moni le nā. E o ifua i le tuunga mau. Ma le uli pato i o loto i le tangata o le ua matuato i la popo. O nisi o mea lena lau mai lan whatatanoanga. I mātila tilai i. Wa matua i mātila tilai i le ele e leo le loto i nā te tele. Mai ia wai e te i ta alolo sa whai. O le whesini nā. La mautu o mai e tua whai ai. Le sa tau te tono o fono o palmini. Lote tala tupe. La mena tau le... La na whamanino le fionga le li palemia.
Lala mena le to si iailo a ao tu la epa te ena fa maninonga ala fionga le li palemia. E pe falling mai. Wa e tam fai e fa olo ata wale va o le fionga le li palemia malanga kapeneta fa pe ia min sta lango. Ma fa pe mai. Pula mato ona min sta. Ai le fionga le li palemia i te utusi te tele tupe ma foi ma tonga fa pele fionga le fonga fetalai le ao malo le malo se vai le loto ele ina te tele ele ma wasana sana te utusi i ta lolo i sa fai le ma wasana te utusi ma sana po ana mai sauta lianga sila ko i menga mo fanua a fai o kalanga o ina interview tusala o le amai i lana tama le o le folinga matontongi sia po lau tele o la sa ei peto o lua e to tolu isi tustala ba ai vela ia si vela ia mo fanua le mele ole aunga au tio le mele ole tala sa ole ta fai tu poni e o ifo tunga mau yes ma le ola loto leanga anu no fo me tu tonu pale mene e fa folinga e o mai e o mai lola i tua i me fa pene that's their reality o le lato real person nga le mai tua i lato por kala meia ia le la o ia o em fanga la fu me so fa no okay I will give it to you what vai nga na i te mai what tele tu pe malo fa malama lan me ta urta no na ia fa malama mai ia o le tūlanga leo mene o tā lolo. O tā lolo tu sa e whai mo meo whauwhalenga e ka le siesu e ni tupe mani tonga e te tongi ele au tufunga. Wa vai ai. A le na manino le whaasoa le fionga le li palimia ma le fongfetalai. O le mamalu leo le mautafono a maise no wha inga a le fongfetalai. Ma toi te e na. O no lea. He's never done anything ni whapea. O le mele o le leka ia fia me ma tulepa e tua i leka i mena o le manino o le va fia loai o le va ai ale malo sa mo e maua lunga lana va ai le pale mene so le mafuanga lana ta no loia it not so much for pena fai mea o kon kalake nga fai fale le ai o le va ai tasilanga mele o man mai tanga te ta loia o le va ai fa Samoa ma le respect ale matau o uru fa uru runga yenu o le parliament ma le afoi ma le kabineta ma le afoi ioe so le va ai la kabineta le la me foi na le va ai mo fanua e pe o tangata ina vi ta lolo o le ao le malo o le parliament o le fonga fetalai ma le famsinsili e leila se mea o le ava ia nei fua i pefo. Lai malama kapeneta, i le kapeneta. Ma nino le leita. Mune sa unanga natu lai pale winga o le tala. O lewo ona fau a tala ma manatu, leanga manatu se e whaalo a tawa. Ai o te tonu, e le mai maua taimi o le kapeneta o loo manino. Loo manino o kapeneta. Bewa ona tali le fionga i le minsta o ta longa le fionga to fa ya se wa muli ti a kontoina nena fesili ia o a fea su yele la e mawai ele le natali manino le fionga minsta pe ona sa no to fa la tusi e su le pa neta le lopo fele tu la le la e le wa pale mie le fionga la le malieto me tonu ana le ile tata e matinga loto mo fanua o tala na ta e feotia matangata ia o tala ia feotia ma leono futu leono futu o ono ai lava o upuia o tala tupe tala tupe fai mai ia mai mautai ni tala tupe mo me o moe mitinga mo mitinga so se fai ngā malo o ila le wata mai ai longa winga o tala le tupe fo i ona taimi o lana taita inga o mea whaafolinga sa ana whai e ron taimi. Au taisi, ma kakele me tu sesi pitoa, o le kāu o le mele le tala tupe mawhanua morisira fia le atunu.
len tau tala ai o le whaamaoni o tangata e au ina tupe le langa, it's all about collecting funds. Mea ia, o tangata e kole lena o mai e paunga ma sinalupe. E tele tupe o umanao mai o lo ele i mawhaila na whaile vāenga ai fu. Ele whaile vāenga i mo i netu sanga tele. Ia, na o la ia wo o mai. Wo o mai la i whanua. Wo o mai le tala noa toi ina i whanua. O le lave le whafonga le upu. E te le lave i whanua o le malo. O lau whesiri la auia. So, la e te sila fia i le taimi o lau taitainga. Ai se a lana e le whai ai se vai fo i low taimi. A le wati ngā inga le whai ngā malo. Le whantula i mele whai ngā malo fia me. Le ai se vai fo na whai a fo i ai. A o le watula i mai nei le tatou whai ngā malo le nei. O le wa avel wha mua ina ia whai se vai fo. Mai ia tua ia ai o whanua na ave le taimi o sia mani. Muli ane ave ia New Zealand. Le la foi, le situa inga matu ia le wona au maia. Whapea mai. O le tasiva fituono i le whainga malo na ngau a ano ai le Westic. Mai ia ta uai le whainga malo al tama ainga. La me wa tau tua i ai fia tau sanga. Pei o le tulanga le wai e nel whainga malo. Wo atu pe tau no le fionga le li pale mia. A whai o atu ni mea le leifa a wau. A o atu ni mea wha le tonu sa ili le vai fofo. La le mea tasiva fituono o melona taimi leiva valo ina ua tu ua tia ire tofi pale mia. Why hasn't he done anything? E whai e se vai fofo. Pei la o le tūlanga le o whai nei e le whai ngā mālo le nei. A la asau e wha sino lima ma tusi le lima e le tama ainga. Ia, o ele. Le whainga ki kua i ai i teimi o fia me sana he ringa vaenga ele ngā vai kaini. A o le fo. A te sila fia, ele longo le leilo na tua ingo sia mani. Ele mana ia? I longo le lei, i lau le whalongo. E sia, leilo le lei ale te leo le sao tangata sia mani na watu ati na ele o Samoa. A leo whai mei o watu sia mani wha valea Samoa. O fesa o tula e pamita. Ia, te fisiri mua ia po felo na ia whasino manga. O le langa peona e sao noa. Te lele sao sia mani te tonu o Samoa. Aya, ana le kia mani le maua le koko, popo, maniu nei, sa lato atina ina Samoa. Lena umae ai Samoa, ala mena o iai. Lena ta tia le lei atina ele lei na whai el malo sia mani. Take over New Zealand. Le almena o iai. Ave New Zealand whanua ia sa ave sia mani whai le atina e. Le te whafo ia whanua i tu malo. Awa ave le laina maua whanua o le malo. Ia ala mena iai. Ta siva pa tolu le whapena a mataina to e sell. Le na whaatau wai kai kwata eka. Freehold land e le malo. Le la whapea mai. Ola na sau noanga lea. Pai mai sa ia tula e pa ele mawhai o na nātia ni mea pio. I whai ai whanua nei. O le whesiri la o te whesiri ai. E leo se mea pio e le mea le na whai ai whanua ia ia le sa na whai ele lulua le tau e kālesia. Ni mea ami o tonu nā mea. O le lawa e la lau le whai ngā malo. O le mea tonu la lea. O le ua tau fua le mua le i fafua. O le la tautua ia ni mea pio le whai ngā malo. O le whatoa atia. Le whatoa whapasia tala tupi. E tātou te wawa ai e tau la i luma. Ia tau whainga malo. A leo ni me sao la pone ami o tonu. Lu ia na whaanga i whanua. A le nupi wha. Ia yellow sister, polo sister ino ele nga malo besi whanua. Moni, i oi. Lala tulang, la se tala Sa whaingata le amatanga o na whaia le stala le dido le whanua. Wana watu o soifua ia panoa.
ele Yeah. I mafaina liliu se mai fanua lai lalo nupi fa so ele mo pe lima e tau sanga sa fatali e fato am faina fai ola ia soli ai te mana tua foi ma fanua le tala foi le na fai tu ina le minista o lana kapineta le na watu ma tam fai saini le pe pe por fanua balus fulu eka le fa pe mai ana le to alang kilo se mangui saini ole le kala ngoi le FTRE that is yet to be confirmed ma pe fa ma ni le natala ona o mai la ia o itula e po te fai atu la utala o au ina wo o fa longo e le melia na o la lafo tala i la TV mai mau pe ana fa pe la ngona mai. How corrupt and two-faced are you? Tula e pasai lili. I'm sorry I have to say this. Folinga mai e whaawi ngala na tala noa mai i le tofia ina o le fionga ia vui Clarence Nelson e a vea mako mesina o surufainga. I lona whaapea mai. Ia, vai ai o le nei whamasinga o li kaya. A lewa a apa mai ai la auli wha ko fia le komisinga o surufainga. What's wrong with that? What's wrong with that? Salato fia le fionga ia vui. Salato. Lele se senga ma le to fia le fionga ia le sate le lapi. Ole famasino ua retired. He's a retired judge. La le se senga to fia o le fionga ia to lo le fionga ia le sate le lapi. Wata ule swafo. O lea wata plestene nei wha awale tu langa plestene o whanua maswafa. O lea la le se senga to fio le fionga ia vui Clarence. E a vea ma commissioner o le ombudsman o le sulfainga. Man a le whape mai o le mtanga luenga le sulfai ele mamalo le atunu. I ni whai unga le whetau e whai e whainga malo. Ma ia fesiringi a le tūlanga, a whaila e whaiseli poti a le fionga a le komesina, a ve sa o tari sa o le komesina le ombudsman a nga i le palemia mar kapeneta. A whaila a veseli poti le komesina e a ve sa o le palemia, a whaiete ena le palemia. Lona winga, wale ai se au nga, me tonu ale wa e tau fua o le moa le i fofoa, wa e whaile tua inga, o le fato a se eti le fionga vui ta o man fatau to a oia wa e lau tu face a mai lo fa manuanga le fionga ia vui to to no palmin a le wa e sa wa e langa a e Pwene whatu tangata ni e ola whaforinga. E nofo me lo tono le whafono sa mo, ore matua ola whaforinga o tangata. E loa e lato mei e tua. A te sila fia fo iwa lewa na sapo e awanga nei ia vui le teimo se 4%. Remember. io e le man sapo ai o lasa ye fo ita yala ma mea na mafua i whainga le whai unga. Le whai tio mai e ma whapea mai e na te tua ia le fionga le li pale mia. Vai le mo meo whai tionga i lunga lava le loto le. Ai mana tua to finga nei e le whai e le fionga le li pale mia. Le wai ai le tato PSC o la tau e whea ngai ma tau finga le nei. Uma a mai le lako recommendation e tali i ai le pale mia mar ka peneta po le ala to whai unga pe la tu tita dia ina. A le wha wanofu ma tua i le fionga le li pale mia wha tio wha pea e le o muli muta i ta i ala e whainga o tau finga. A le fasili, ai se a lana e le wha ailo ai i te tono le pale mene i le taimina wha ailoa mai ai e le fionga le li pale mia. Le tofia ina le fionga ia vui Clarence e a vea ma komesina le ombudsman. A le wa e sau i tua. O i e loa i Samoa, a wharongo no mai foi Samoa i ata o nefia. E alanga le wha leo ina i te tonu. Langa e o mea sao lalo te tonu. Pan mene, ai o mai whafui i. E whaingo fiena mai whaiela to pepelo. O mea o mai tara no i whafui i. Na o mea pepelo. Peno whai atu tule, par whafonga anga Samoa. Whafofonga o tau i le laulawina o tua inga tau whaaleanga pepelo ale leito e ina a.
Ai ngalo la ia mawhapea mai. Ia, a tono a o ani li poti a le mana o ia le pala. La me la tua ia ile fionga le li pala mia. Ile taimina e ta ina ile mtanga wenga foilia. La me na o ina toso umi ile mata upu a si tamali ile mai falatai. Le na oso fa ia e leo lo na fale o loi te tono le maketi. Wa e tupu le mea lea o leo te sao fai au tafa i lesi stolia na wa aitino ia o mata leo tofa inga le na umi na toso fa pautolo mata upule na i ua na fai na ile ainga o sia tamari a fa fele le keisa mwangu ti alea perahim ile la va se yulipet leva na toso le ala vele o malia le fionga mwangu ti ele o sa o le fengola na keisa a fa fele keisa o le foi na tula ia tu ia fia me lo na ia taimi fa fele keisa atu au tele na wa cases I taimi o tau te inga ele o ilonga na mawhanu le post le komisina le watu ne ia vui o le post le ia e suti iai so se tu inga tangata pena o se loia pena o se olale o le post le tula epa o le experience maleanga waa o ila tau iai to finga faaloia tula fono ia mana tua la ina ua whamawai ia le fionga ia luman vai katalaina sa polu lasik le fale tua leo le ali whamasino sa ia ilo ia taimi ia o Richard Lasik ina ua whamawai te foi ia luman vai petania meo lo ia ilo na ainga sa tau loa ona appoint loa sesi commissioner of ombudsmen la meno iai tu umai le taimi tula e pasau le taimi o fia me le ai se tangata na filia ai na se eti fo iai se yuli pepe e le iso na tofinga whaloia e mantua whaunga o whai unga o tusa o ia suru whai iai le mamalo le atunu ini whai unga le whetaui le tala whea ngai le whamaoni o ina la whai ele suenga la lea it's an investigation more of le officer malo fa'alo ia ma naia wa se etiai le sa dem famasino lava lona to mai ilo ina o mata upu fa'pea ala tu lang o silo ia nei temine se lile o tuia to something to tuia la lo ia la tu lang nei tonu ia i temine ya atono ai o tono lo officer attorney general okay because ole ombudsman la vai ele to atele se le mtanga wenga dia ya mana le o lesla me le lata se mo toi la watu le bainga tu la epa ngalo ya ta fatata no ngal va so lentia o le sa i mai sau le ala pule lunga ya na fatata noanga malana vai nei sau ia le atinu ia na fatata noanga a mai le sei mata upu fatata no mai fia me a mai le sei mata upu fatata no mato ina tula epa ile fa pe mai wa talo sanga ma ua lui ele ala il pule limoni ia le fionga le li pale mia e o e faise la fatautonga now lo wa to tono le pale mini le se me wa pe o to ni pusi wa ka loka o to fonga la me wa to le lu ia la fionga le li pale mia ta o mai e to te mai fa fo linga ma to tala o lungo tau faleanga le wa to tono le pale mini la na to o no fa pe no tali tu la epa to titi tu ai lunga na tu lungo le ala fa pe to titi ne fa pe la la wa fionga fon fito la fa tu se la fo fa se ma fa tonga ma le fionga le nothing happens ale wo mai tu valo solo mutu tu nei to ngamia ya pero na tala o nisi me to tala no ai e o fata no nga le te tau tala fata no nga sai lele it's all lies I know it's all lies to le but anga Samoa le fa fonga anga Samoa lunga ta po kalame le lupe fa le wata fo fola tu ai le lua ngia o fo lingo to ingo tu le pa
Not only to let, but all of them. Panka uma ia whaia laku por kalame lunga. Le mai, ua maua vanoa le lua vai aso. Lua vai aso le fono. Maua vanoa. E ave umai mea ia e fete e nai o latu finangalo. A le mentu lai mai. Le mwhai, tele me manava, le mwhai tau tala i oe. Pero winga na tala, mai mawhora te mio mai whafo mato e tele, pa wara whai tau a Samoa, o tangata siling kara pepelo i ngaka. Ia, o le ringa tonu ale, na o olola ia ua fesilingia e se tasi o tustala. Pea tustala le whapea mai nisi o le whawhawhine a whapea mai. Oi. Oi, e ale ingo tustala le. Anyways, ua fesilingia le toi whaia o ni press conference ale fionga le li palemia. Ma whapea mai ai. Ia ai o tātou sa mo le atunu democracy e tatau wana whaia whaafonga lan whateta inga le wa ave tula e pala au tustala. Ma ia a whaia le toi whaia ni tau whatatanuanga. O tau sua tau sources. Penny rumors me mo I me pepelo. Tau mai. Wai wa ai lai whateta inga le anga o lena te whaia. Wai wa ai whateta inga le anga. Alu rumors me sa wala maletua inga. Ia. Whateta inga le nga whaitono le hafoi le mautafono. Ma ia. Taton mala. Te ia wo o li liu mta upu I le tūlanga la le lau te whaitau ina whapea ea uia. O le tūlanga o le tau whaaleanga tau mwhai whaaloa taua whaaleanga le vā o le fionga le li pāle mia malana ka peneta. Le ringa o tala le whapea mai ia. Tanga ila ia le mele le tofia ino le fionga ia vui Clarence e avea ma Commissioner of Ombudsmans. Mo le mana matolo lua vai aso taluai. Ai le se matala o whaia. Ia na ai fesile whape mai. Ia o ia tau mai I tau nei loa le fionga le li panemia. A whaia te loi e te le mana o loa sisi. Au ni whaia sau tala. Ia tos fulu lima lana ka peneta. Whawhena matou I loa. O inai tau mai ai. O le ala o mele tau mawhai whai. E te tau mawhai e wha amasa saloina le mawhawhau le fionga le li pale mia I lana ka peneta. Le ai, aua e iai tangata nala e li liu le tū langa anga I le ka peneta. A whai o iai nisi o mtanga luenga o la iai se tofi sota inga tau le sao. E aua te tau mawhai wha aloto leanga wha aloto ele elea ia loto le fionga le li pale mia ma lana ka peneta ma ana min stalang lango. Ma whanua o lana lava lea o anga tactics wai ia. O lea, o le tamu whai wha leanga mai tutonu. E talepe mai tutonu ia le vanga le malo. E sa ola sanoanga. E whioti lava ma whauwhaunga leanga ni e o ono pāpano.